Titi kwartayo na nang, tatang. Sagta 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartami. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ko. Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamin kaninanang mo. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunan. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga 10 pisos ket adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot nga minday ta nga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pa'y laeng. No mga sawan na jay, ay awanen di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawan ang ti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, taitid na mo't aminan asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti bataw. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta baka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ak ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag tabukot mao, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas kin katapusan. Ay wan, nagisweldo gaya mo jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit yata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Apay nga yanak ka. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat kan ni Romeo ti agmarmar kahit iti masapsapol ito'y balay. Ne, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangtad iti kwarta ken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mo iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da di lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dya Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't nga minjay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa.
taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan, Agtanda ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ang ulibag ka, di ka sumanaaw. laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kasta abisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa gismil ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngam day tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. No, Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam nagitan, ta awan ka iskan nagita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga men iur-urno nga. Ha? Anyat yur-urno nga mayamanang. Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, adamat pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dagiti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwa da. Isong agsigurado akmat Tapno hanak tong agbalin nga kakaasin no dumtang tal daw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabasitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay wala anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikat makaam mo anak ko. Anto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, why? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa'y. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanagan, anak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangarudan ni Romeo.
Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang na jay babae nga anak ta? Iimot na jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita ket nakagatangan iti basit alutin na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na jay babae. Nan, layo nam ti kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamat your ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwarta. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti saka. Agbayag pa itinapaot baka. Nay, akin ko siya tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasaya ta, tadan service mo ang mapanagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan mait itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Kito na. No kayat mo siyak ti mangi maneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan nga men nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang mo ti pangtudak. Agidulin kamat nga men ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga luti ija si dag ijay ili. Kasla kayat kumanan nga hulugan da jay. Iornongak manan da jay tagatangak kid uray hulugan. Anyat kukuam di tasango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Ada ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadam dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribom man nga raw. Wano, dwaribaw. Awan maitag ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Mano nga iti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori konforme manang. Tay agtao di tapuso. Han nga kumporme. Ibagam, tapno amo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga ron, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balik, day off ko ita iti kumpanya pagtrabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo nga nalaang ka nga driver. Yeah. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbag da dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta ha. Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na.
Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa nudaduma saan nga agawin. Pagturturukan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. Kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti San Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa Nikwana. Kasano kat itad mat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, akasinjay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa Nikwana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukuan, Jessa. Sakit diti mga ibaga iti kasta kanyam. Benji. Tada yung nga ubing kangam kanya. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Ikan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapot mo na nabayagan na crush ka. Inlimit ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay ang hamo ngayong bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. To siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man nakitidadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan iji opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan mo't gayam kwartang aramating agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano aya ti utangam? Ure 10,000 anod da. Ay sige nga ron. Tay nakto mangirwar iji bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Nukasta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ado ti karup-rupa ng artista. Saan nga artista? Basta kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Di ako nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para kadata ti panagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya?
Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidad dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado tiyam ammo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tapno ada usaram nga ag-abroad niya. Uray nalakan ati panang ilakot Kinapatag malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya man Ilako kon jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na gajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apay asikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita am no sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang, recruit kanya. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na, inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ang tapay mo tayo may salotem, sana ya? Ha? Promise. Sana ako na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sanikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dagkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod ano adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartam man kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikadakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito alaman? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Hasos, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, mandugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na ko ba, Jessa? Di ka na nagawit.
Uy, may kamangkin ni tarakupin ka. Ay, nga malay tararakob na ta. Isublim tinaglakwan ni tinagakan lugan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak pinji. Bulbulas tugi kamat gayam. Kasanon nga dya kwarta. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid na kiji lugar mi. Din nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko kin ka. Nay, mayat mati kakatawam di ta cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tiyagbuya ti social media. Itay kapay nga raw nga ay ayaban. Hanggang di nakmat mangmangag. Nagapan niyo, uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dandani nga minin kat amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag kat adon ti nagpurusan da itinateng ijay. Madlaw abinuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis at anumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo ginatang ta, uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo ano kasto nga awan kukuan nyo. Ada ija jura bakskaw. Jakmat kabisado ti kun kuditek ijay. Iso nga agradradyo aklatan ano kasto'y akagap-gapo kay bangkag. Di mat insuro kayo no kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat ang nagsisikse ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Inton kwan, tila mapinpindot kaun. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga road nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Puro-puri na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English dak. Jakmat amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, uncle. Agpili kalangan kada ko na. Awan samot ti mayat. Addan tulat ta ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, uncle. No kayat yo, sumurot kayo kanyak. Anya nga'y taramida kijay. Kastoy na, uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas, siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Alawanan. Bareng makasawan tumot da taon. Oray nalaad ni tan talakayak mutan. Ikidumakon Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tulungak laeng, takayat nakanumot ni makaasawa. Narigat mo't ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmay sa. Sayang nagtinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang, tadyak mo't baybay uncle. Barteng ka anakan. Anda kaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nanang. Kaya't ko ang makaaliwak saymot basay. Saan lang ay gibangkag ti ayuyang na. Pagpasyarin tayo mo't kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo pa ya. Nakapulis ka Martin. Apay mo takas tatilang Amberto. Right. Apay kaday ipag. Kas kamulan na ipatak dirabang kayon. Nagpuraw unay tarupam.
Apay, nagpulbos ka? Nasubra aksabat nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay ta pulbos mo. Samo pa'y laim patakder day tabuok mo. Ay na, naggrabe mo day tabang banglumon. Aglalaok tangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Adda nga min saraken may ijay sentro ipag. Iso anas ken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti purman ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na amay suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakadulin. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo iti profile picture na. Nan, kita man taladawan na dita cellphone mo. At di man oh. Nay, huwag nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin lak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagay o anagawin. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom ka dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomot tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkursunada day jay ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Na, ni may lang arog. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nak to day jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka nga min unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili ka na iti armom kadakwada. Eh? Kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat. Nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manan kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no aginusto kayo Kaya't kung amin ti makasigurado, Uncle. Iso aka sa pulak ti back up. Manjakaw. Manyaman din ang lagkaon. Apay, di ka pailan na didigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Oh, saan ka di, Uncle? Sa mapantanya. Kuyugan nak manan. Alahunan. Nga maudi na ituyin Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga uray jakon makaasawa. Awan pa, tay kasinarak maw. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Kat no nagadumay tinakapuraw. Ha? Dahil samot, Uncle. Makita yung kaditay babae anak katakder ija banda. Ang di namat kainiingas tay aday ti profile na. Na-scam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak.
nakapimpintas tiladawan na di ta cellphone mo. Iso nga tada dya, Uncle? Unsamag. Ang gamnay, di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akong nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Ay, Martin, oray na ka! Martin! Nay, agabot gayam kadua din nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino ka di kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasin na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay, umuwan tata. Ngampimanaw mo kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksakitan to'y kaduam adeng. Ngamen, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain, gapo iti naramid ti kaanakak. Sana da kayo ti rumbang agbain tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y nung okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din tata. Da kami ti mangilibre ka da kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa ka da kayo Uncle. Kwa. Ayos lang mate. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado ka da kayo da dya klase ti babae. Ay, kituan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Ang di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. When ano adda pan nakaikarikan ko no nga ikidawan na ngagkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka. Uwan Uncle. Ipabusoy kon ka na kayo. Barang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas? Lumabas akpay kaanakan. Nay. Itugtugop nun samot akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo Ay, wain, kanakan. Kid-kid daw nga raw nga agsarak kami kumamanan. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan kanakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayo sana, no may papan iti babae. Wain. Tajakon paluspusan na jay kaanakan. No aklunan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman nak melody. Kunaklakid din ano di nakayat. Roberto,
Uy, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan. Di ka nga taagbabawi. Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Uray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag ko man laay. Anya ka day tinagustuam kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataubak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ang seryoso kanyak. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni timabiay. Nabit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago saan. Jakon makauray ka na kan. Narigatayin. Ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan yun Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw ta dumanon tayon. Uncle, adda tayo nito balay tinobiyam. Di mat isuday jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday ta tinobiyak, Martin? Ha? Sino nga ron? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang iti silad na. Uncle, isuday jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kasla saan mo't ngay so tayo nakita tayo iday? Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yung patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasyaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan tinubyak. Ta naupayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko kenkwana. Imbagak ti rason no apay apimanaw ka iti dayling aldaw. Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na diya Melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo. Sa ita, kasta ti ibaga. Tiamok agad diya saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namut gayam na diya. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni Uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Ha? Naimbag nga, orasyon. Nana, Ay, kwa kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nubya manak ko. Oo na lang. danuman, Martin,
makaininumak. Yalaam iti danom tinobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak ta na pintas. Natayag pa'y. Inaram ko aragaws kat sinong batan nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mutanak ko. Mayat ka di sexy. Ore ta bagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na tinobyak nanang. Ag inanata pa'y Martin, nabanog ako nga magmagna. Saan ta pala anak adayo nabanog ka adagosan? Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Je. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han kon nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga agawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak tanay, lakay da taon. Maring lang no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akit si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awan lagat kila at ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya, Kantay ornong ko akwarta pagkasarmi ko ma. Nakastos men, ta pinagpadoktor na. Nay, ino tanay boss. ha? Apay ngay, Nakadumat sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. isumot la anak ko tong Uncle, ala gastusam, pagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. jak amo ti sawag, Uncle. Ada ka pa'y laang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonya ija ospital. Nairwarmin na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko idan di balay da itay. Insubli ko ni Sonya kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mo't na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mo't tibil na iji ospital. Anya, Ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonya. Di kang pala nagkaskasar ngam nagalon tinabusbus kaw. wan angam sayang ni Sonya anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mo. Awan mo't lat serbina nanang. Ha, Agasam mo dayta. Tunggalag pasyar kami. Dayta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Oo. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Gaputan na pintas, inaram mo at agaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat a genubiam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw. Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan ti agdarasudos nanang. Arjay anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti marteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga rod
Kasano no makurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kan kuan ah. Alangarod nanang, tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyaw. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Ang subliak nga rin di balay ti kumpare ka. Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastang aramidam Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Sa kumata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan nang ni pastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabisat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta ramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod ah. Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi arem. Hindi pa'y laku makabambanwagan na ah. Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linuguban da kano ijay tersena ni Tonet. Karit kano ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay na nabarbartek manin nakarit kano, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti mapirwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mata kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Alay ko. Jakbat may mulagat ang dagat imatak. Alay ko. Anya nga may tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagitinang lugob kan kwa na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak ko sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo dito ng kail. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak matan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni Uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkan. Lagsagit ti tiyalo ko.
kakapsutak, matayag sa mutin manang Juana, Archie ka anakan, Ay, mapugsat sa mutin ti angas ko. Diyo itulok Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangana. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana, manang Uleng, Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Ha? Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. Anda pa'y dua akalding ko. Sagay sa kayo ijayag. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samot na ijay. Paggudwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laeng, agbatin dyan dua akaldeng. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng ha? Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasabal lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Katapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa tibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, dan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang. Manipod idi nakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga jayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, manang.
Idyan tayo nang itindakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagays. Aggurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa manang uling kan manang wana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagays. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata ka bagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. manang wana, manang uling. Ayan yun nga ay. Ne, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Ah, Dinakpanawan amanang, manang uling. Ne, di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutan na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kiti, maragsakan ak tanak balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo kaanakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Pasagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka ditoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amo, isasabag.
Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang dita, lugubandakan. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayo kakado. Lugubantay lang ang kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay kano kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulong. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da kano. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isubliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyong. Ay na, wen manang punlo na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na silmango ka na kamay. Ay, jak kayaten, tiya ginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyo, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. Kasta, adan nobyam. Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit na ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta amon. Ah, apay ka di, uncle? World song na ita. Na lubungan na kanta.
Saan man nakasta ti kan kanta? Sana kakasta. Uncle, Maminsan pa ya mangeg kung agkanta kay tinainlubungan, makangeg ka kanyak. ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbeng kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanula kadda iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anya matan niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin at tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabos mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumanermon. Uray ko mano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabos mo't ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man ang madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti kagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Ah, kano ni ading mo mga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako tani. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng. Adda pa'y ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin nating ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida
Nang rona no kastiya ka puros. Nag-asyat ka kadagiti agararam kang kabalasang ka. Apay awampay tinapilim kadakwadang aklunain. Ah? Ay, kwa, auntie. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, auntie. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na diya kabsamaw. Iso nga awang mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay anyat masapulyaw. Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, Wayne. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mo't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas nga agmaymaysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tatiam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intid na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarungkar kanya na. Kasla iranrana namat. Wenno saan ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Nga oras no sumangpat ni Tina, Leona. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin manan ti pumasyar. Si kamot gayam, Ramil. Sumrak ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na. Ialam ko mamat iti merienda data bisitam No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain kin ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapon nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak, Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatak mat, nabanglo akmat.
Angutam ka di dato tangad ko. Ha, nene, manang liw na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabangluak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam ah. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na ah. Jak pa'y mat inaklon day di Ramil manang. Ibagbagak lang mat ah. Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka paraken ka, ni Ramil kuma, nasingput day di abaro. Ay na, nanang. Nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang, no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy, madlaw amam martek. Agat arak no kas di sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro, awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man gimatang ni ta tersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko kin ka. Ang ko na ni manang mo alyo na nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang nga ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga iso ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang lit ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kuana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina,
Adamad-madlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay mat akas di nga iti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Adam trek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag muten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jack imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinubyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agura kayo. Agpraktisak pa'y mat nga ag-Ingles Hangko nga amo ti agsaw iti Ingles. Eh, amo yung mat jak amo deta. Kat oray karabaw English ditan Dayta nga rod ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisi na ko nanang. Iumayandak man iti kanak iti likod ti balay. Anya, apay anya ayati kukuom dito yanak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mauawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mauawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato itian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan.
Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tena. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidag kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tena. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan, manang. Plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mat nga rod nobyo, manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunakmat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Anang layaw na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kin ni Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak, manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka ngamin tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka. Nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nyaman tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tena. Sapsapulan na katagtay ng rimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tena. Anya ngay. Adan na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay, manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga Rod,
Taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datang ay? Alangan nga awagan nakto iti mame. Aho? Oraw awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko ganyan. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo nga tay kuyog yu datang apurenar. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo ang katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni ti na kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaitoy. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanin manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay?